लौथंग लौखलल लगसु इखोइना ज्ञान ताद्रगदी ओइरो अखोरे तबुदम आई इम्फाल अदोंग इम्फाल लेकेदोगे मखा ताबदे कोइ लाक्चनिंग सिनि कोइगी मणिपुर स्टेट असि एडमिनिस्ट्रेशन तौगदोरिबा ऑफिसर सिंग खनबगी कोइगी सीनियरिटी लिस्ट थोक मतमदा सयनबगी मतंगदा MCS तगी IS प्रमोशन काबगी सीनियरिटी लिस्ट ता सयनब कया थोगले ख्वाइदी वांगबा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर की प्रमोशन फौबा हबिजाबि तौरबरा हाइबा पाउसिंग फोंगली कोइजा कोइगी सुप्रीम हाई कोर्ट मगना चटनबा यारोय हाइना थमख्रबा सीनियरिटी लिस्ट ता युमफम ओइरगा IS ता प्रमोशन पीबगी मतंगसी तौरबरा हाइबा चिंगनबा लेबरे हाइबना चिंगबा पाउसिंग फोंगली हाइबा तारे सिदे याम लाइबक थीबा पाउनी हाइबा तारे पोंग हाइदी कोइगी मणिपुर बु एडमिनिस्ट्रेशन तौगदोरिबा ऑफिसर सि खनबा मतमदा सिगुंबा हबिजाबि तौबगी ममी ताहानबसे नुनानिंगाइनी हारि पाउसुदि पाउं कमाय येवे मंगांचा यामनी काइनिंगाइनी अखोई स्टेट हैबसे इशू थोक्तब वाथोक थोक्तब अमत लेते होइपो अखोई चथो मचाम तौरग प्रमोशन तरुक तरी निपान को फ्रम लाई टाइम मेकिंग मी लेबाक तनी अखोई टॉप रैंकिंग में तक योदर somehow senior officer सम अखोई से ओइदन लाई स्टेट त मी मिरम दमदा होइपो अखोई मपान गे मीनी लमदु की मीन भो अखोई दे कान गे खोट के तौब खोटपा असुगुंब से अदुगुंब एटीट्यूड लेते मसे आई शेंगना हाइगे होइपो अखोई सु हर्डल यामदब तरुक तरे अखोई से असुगुंब हर्डल से क्रॉस तौर कोर्स लाय 99% से लमदु के साउंड ऑफ सॉइल से तन अखोई ग अमा अनि गुंब जावरम बजे एट द मोस्ट नो इशू मणिपुर द एनी अपॉइंटमेंट मतंग द इशू पैसा की मतंग द इशू पैसा हुरा लचाबे मतंग द इशू एप्लीकेशन नंबर थांगपदा लुपा जंगै पीबा इशू फाइल नंबर प्रोसेस तो दलपा चाम पीदर द इशू अदिगी मसी मुथबक से ओइदब सिग ओइनम ओंगलपदा लुपा लाख क्या पीरे ओइनबसु इशू मसी पुन मसे चुम चलम तारबद ngasi मसी वथो सो मसे यामना इकाइनि ngai set पृथ्वी दी इकाइ जाने असुमने तौरि सिबु करिगन अंगांग सिंग नहारोन सिंग सिना जिबु मोइगी कन्फर्ट तोरप तंजा सिगा असी थोकतरा हाइबे से मोइ मनम फंगतना तौबनी नागालैंड सरी मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन तौरे इशू आफ्टर इशू कैन यू डिनाई MPSC नखोई तौग्री पुन मोता इशू यम मुन खंगमु यम लेदो इशू यम उरे नखोई चे चांग कइनो हाइबे तो MPSC नखोई मथक से कयार ने इशू थोक रिमेंबर 2016 इकाई देखो अस करिगिनो ट्रांसपेरेंसी नबुक शेंगदबा लमचत फजदबा हुरान चाबा मिउद नमथाक तोबीबा जस्टिफिकेशन हाइबे सरुको तो लेरेक्टर बतारबदी अदिगे वाहनिंग से हंगीबसे गवर्नमेंट इज अथॉरिटी गवर्नमेंट हाइबे से मपा मपीनी government cannot sideline and government cannot close your eyes and open your eyes to another one. Government lamchat phajigadabni. Government is headed by the chief minister. Ngasidi it is headed by the excellency the governor. I may ngang na badi jati. Madu talk you incident though I can talk I can apprise the governor. He will not mind it. Asugumba moini kirei base. मेगे सिस्टम हम लेजबसु सिस्टम जे थुगाइरगा अम हेत कांगलनबा प्रमोशन मतंग खंगदे ट्रांसफर तो खरना पैसा पीजरगा तौनई हाबिसे दुनिया की लोइना लाख लाख ते पी चप्पने आई जिरी दे चक्का ई दादु चक्के आधा चल पर लाख कुंद्रा पीदरे निपु पीदरे चत्तेन लोइ हाइनरी कैन यू डिनाई एनीबॉडी कैन डिनाई हाइनरी वंगतनी आई एम हियर टू रिप्लाई इट हैज बिकम a system yamni kaide shiva system na mai seniority le dubu mo ne thugai re ke torupa ko mo ne khanbra a hadi bo tawdri ko mo ne kirik pase apprehension haiba am lakpa ai di mi lejedaba ai di acho macha leita lejedaba ne ai shum ai makok leje so am makha bu interview raga ai amu so omit to biraga ati se kang karga promotion to pidra adu ai shi mo issue mo tam court tam ai bum pu bigedra कर्म मतम दसी प्रमोशन का मतंग द अदि परीक्षा की मतंग द इशू लेतब कया याउरगे मसिने ताकपदि वी आर नॉट अ क्लीन पीपल मणिपुर लेबर कम्युनिटी पुनम मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन दैट स्कैंडल यू कम बैक टू 2016 मणिपुर गवर्नमेंट 2012 the constable mayam gi mi lising kayanogi mi lising
kaya no ki milising tara mo ki appointment ra milising hai adugi appointment tau dobagi paisa lok sa le cha kre wow laudra chei tara mo changi you say Manipur government kanin no khain to biri se pasigyanta de even Manipur Public Service Commission there is a scar mark on you adir kana dro kon thaje dori se paisa pi de 40 50 lakhs 60 lakhs 1 crore pi de tabak se phangna de hai bisa openly ngangnari bani hoi 1 crore lo to 80 lakhs se lowi hai adu ngangnari bani 60 lakhs 70 lakhs 50 lakhs result haidoga amu result se mun null and void high court na mu madu so ma haidoi angak pani tori base Manipur thoi base haibam khangde aduna akoi gi announcing icha sa nakoi gi seniority phangmam to nakoi gi hojik Indian Administrative Service nakoi conferred or nakoi promotion pi the honor pada nakoi ki ri base tabada nakoi to sanate I am apprehensive nakoi tamakta because it has become a permanent phenomenon mase shumtong la yunena aduna hope your excellency governor of Manipur you will kindly look into this matter because there is a persistent that apprehension is there since it has been going on right from the beginning more than 40 50 60 years because this kind of such unbecoming behavior it is in our blood aduna jamlui Manipur ta Canada certificate we can koi khangde aduna moi ni tawri be se bo si kirak na torok pai wani hope ishor the khoramge isha sa nakoi mai seniority matung inna nakoi phangmam to ta phangba oisanu will also keep an eye kari ko masi torok pa tarabadi nakoi akoi the ningjang biro so that we can appeal the governor he is the authority now adu tawre hen khalli mai matam dadi maram di hajike public ki popular government Hare Krishna popular government lerambadi ki PR police ni ne phajgreda Manipur sarkar Manipur praja myam popular government most popular government ko urmadi chahi taram ka se PR damu leigi dori ne popular government to oi bani na tha manga taruk chahi ba khakta oi be jai du most popular government hai tar te PR se chahi tara ka leigi du na most popular government ta ga dori hai ba because people have no trust on you na koi ta thaji de ne later we MLA loin labor kopagi korbe tobu ko tobu you another we have no faith and no trust on you because you were not clean the toriba problem mun hangi ba se sarkar the administration headquarter has a secretariat as the nerve of okay center ni hakshangi kanano no koidong ni adu ba sugu into engine tagdo tangjin tobu kopa tobu ko toriba sa na this is some tai the toroi hanan de khalli aduna koi rejection si aduna nokoi su akoi di e pau habiro time to time kar nason phangmode ko discussion tawna si governor the koi directly koi sigagi akoi will make him reach to his excellency in his ear akoi puton honege achum mi do function phangmam thok to the lesson ngai sanu but it should be properly it should be methodically it should be chronologically it should be with the dignity phangmam thok podo paisa mari pidana handak tin koi mem promotion pangbu oisanu natari khaujau puru chapra mamangi do adu haje PR leban khardi phagani adu order se thuna thopi oisanu kai dabo oisanu promotion pangmu adu nakoi se ka kharga mayam ge seba to nakoi se mamangi di kanang hani chatnabi table ke niche file ke niche chatnabi do adu tor mata adu no se pap chen gani adu de din nakoi thamoi de thang be clean yourself be proud yourself in front of the millions people talk if you have not done if you have not committed any offense or any unbecoming any task if you have not done it be proud it and be feel free have some thamjike